Ki bor Sanchar distrik matakas nginangkong kila barngam. Banle ada kabor ne ban ujor dak ijahar persya ikinoi kai kontrak. Lada kim kenria nakajakaya ki bagi penlong hakmat ke sekretariat apo kalai per minit namar kepenkai nya kakandon shispa asopsau CRPC ong umajistret. Katba nakaliang upresiden ke Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ubabu birbol yang tem ulong badalele kin kenria nakajaka pada kaserkar kalai kabor nekan airu dak ijahar. Ulong bakino hikai kim dei kile no ni kiri boman lada kale da kabor ai bakin le hari nakaliang jongki kim kan ria satya abang ginadon mentala sanksi hangne nakaliang jong sosar penbor yang ni beriale bersante kita an ko ngai putisir ong ko da putisir ai ngila pha ada simpan pan jimbe pan song hoi jak ai ngila pha tamba nakaliang pernai kai berkenhun kami laong ba ban song sawe ngila song sau sin undom skor sosar dia ban ko ni ko pak ko karena bikin kena kerja kau baru kena kerja ini kadang kau section on politiku. Hai ngitip ya kata. Ngitip ya kata. Dari kasarkar ngitip ke bapak penbor ini begini ke on politiku. Yang punya. Lada pisno kita semua harap kan ini bab kin ong itu kasarkar kan kita employ lah saya. Bangin nam tinggi kita ah. No mental sambil kadang yang ya kata te. Laluai sendiri. Ya kaba mental kita banyak. Nila apa lagi penuh yang ini tambang nila lagi bani sampai. Dapat permission kepada kita kan? Sebab saya kami kata minum air makanya betul kena siapkan dulu kata nak buat section cukup besar. Kita ngaku apa sih kita train yang kita ini, kita dah train kita ini. Tambah lagi pun trainnya. Ba't hiling ito? Ba't hiling ito? Ba't tak terparang ng kantab? Jadi ito tambut di saw tambut. Tambut ka sokar ko. Sokar. Pembor niya ako panganya kanina ba? Alis kilala ini dia ng gawan kemudian itang bersuara from ang sampai menilai kita hiring lang. Dia komentar di apa ini nasional ni, ini nasional apa ni dapat. Dua itu dah sini tu sama ini sama pos. Rata sama besar, ini penbor. Dah berdiri, ini semua. Nah kalau kepala di anak ekor ini kita lagi mau kemudian kalau kepala di ini, ada yang dengan kepala air kalau saya ngambil apa? Atau kalau kita kasih orang ini, kalau lagi bawa kecil dengan lagi bawa kecil lepas besar. Tang kawangan ito ini tu bentang ngala ako ay ngan kata ngala kaso tu ma lagi kata saya ay jaka ba ada pinod di sini di aman long kaya ka baka sarkar kami ada kita jang sini kata kami sudah nak ada kaya ka banga kaya baka kadiban niya kana na mansipal kaya kami kasih pak sa mungkin kan yang utang kata sila kasi proses ako ito kali ng amdan ini Tagabuburam ngilale tayo siya ngilale sausin ngilale hati jaga bentak ya ay kan ngilale ini bakal ngilale kat na ngala ong kitipor ki beneran kasarkar kamdai bentang sau kenya ke jenis tetlam betul ta hadi sausin mentala sau kelak ke jenis tetlam kan jadi nak kata nakalian kan bila benle ka kana menurut ngam semua ay nakalian jo nga ngalaray ko tuntahi lai pawan dari kisong ngading sikin lapis saya itu hari pada sangat susah berapa jangan kemasuk kuat dengan saya terhapis dengan or district administration kilawan si sejanyero meneru kiwan kiong bomsa yang i ban song ban penong jingya ki hangne ka jaka nama la penjari da cispa sau CRPC dan nakaliang jongi kiong yang i kumno kum kinoi kai pim smotho ya kata dan nakaliang jongi ro ngi ong yaki bakani ka jingaki kamdai tangkasin ka banengkong kaladai kasin ka basan bangin wan yaki hakijaka ki bangi burom yaki an ki ba pher ki ba kila penjari angila penlong jingaki da ka bajai hamaram ki arsin nangta ka peaceful rally adu madan fire brigade haus nam ajar koi nangta ka asset demonstration kabangila thu pansong haying hakmat ying jong siam tangba kabor jong ka ain ka ong ba mlong tala yalam yangi aha mat jong ka
ying ka office ambush nila ko ngo ya kata pat kalana kini ki jing ya ki ba sakmat kinang la nginang la ban control ya ka jing snow ke jongi namar ngi snow kung kino hikai anrai namar ba kani ke jing le jo ka sarkar ngaong sha khmat jong ki bor jong ka ain manne laong ba ngaong ya ki ong ba kani ke jing le jongi kamdei ka sin ka banang kong ka ka basan te ha ka jing prakhat jonga kadai ka jing penbor jong ka sarkar MDE hi yakino hikai kontrak ban khenya ka ain pumta ngem ban si ban le percaya ka ain ro laki long kile da ganu tom ro yangi nim snoi henre nilarai ban chong ban don bai hangne hadu pangin yo ye jing dawa ki jongi nagaliang jonga haba prakhat ya ka jing wan ai man sim yo ki kon na ngamnang su ban ong namar ngadon ke jing sun ai ka yeng ka pa bahayanga takpa ire jinglong jinga kumpa pagabawat ha aban ino no kon ibadang ret sino senta ki phak bor nagaliang yongki ki don hoten ka ki bom khain kamat tena dot jing smosi ala su khairap ki prolog bakin yarap lem jaga kon di jonga tam haba ki don hoten ka jing sitom wat la katar larai ngandon ba hangni namar ba natip ambang alebeng na kabenta kikon habay nga siyong hangni na kabenta kadiman kabang penbiang ya kalaway kikon kikti ijonga bajang kiparno hekay baro. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.